Reka mbashimire cyane kuba nongeye kubasanga ku murongo wa Mani TV. Muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe amakuru mashyashya agezweho kuri iki gicamunsi cyo kuwa 17 Kamena 2023. Muri aya makuru ngiye kubabwira ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriye indahiro z'abayobozi bashya baherutse guhabwa inshingano muri guverinoma. Muri aya makuru kandi ndaza kubabwira uburyo ki umugabo muri Muhanga akekwaho kwica mubyara we bapfa umugore. Uretse ibyo kandi ndaza gusimbukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbabwire uburyo abaganga barimo baratabaza mu gihe iyi Ebola ikomeje gukaza umurego. Saho gusa atajya no mu burengerazuba bw'isi mbabwire ko Ukraine yagabwe ibitero bikomeye n'Uburusiya. Ni byinshi cyane bikomeje kuvugwa muri aya masaha, amunyemerere nze tube yarambure. Njyewe mu Rwanda Shyaka Damien, njyewe Kajagwe Antoine Marie, njyewe Colonel Bizimungu Claudien, Zingiro Armand. Reka twanzike mbabwira ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriye indahiro z'abayobozi bashya baherutse guhabwa inshingano muri guverinoma, aho barahiye ari Damien Murwanashyaka, Minisitiri w'ibikorwa remezo Antoine Marie Kajangwe, Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Armand Zingiro, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ibikorwa remezo, na Colonel Claudien Bizimungu, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ibikorwa remezo. Mbese twarabisobanuye neza ko izi minisiteri izaba abanyamabanga babiri, nyine ibyo twagiye tubivugaho. Reka narava hano mu Rwanda mbabwire ko urubanza rwa Ingabire Victoire uregwa ibyaha 7 rwatangiye kuburanirwa mu muhezo. Urukiko rukuru rwa Kigali rwategetse kwiburanisha ry'ibanze ku rubanza ruregwamo Ingabire Victoire Umuhoza arikomereza mu muhezo. Ingabire Victoire wita umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi aregwa ibyaha 7 ari byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo, guteza imvururu cyangwa imidugararo, kugira nabi ubutegetsi buriho, gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa icengeza amatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga. Hari kandi icyo gucura umugambi wo kugira nabi ubutegetsi buriho, gucura umugambi wo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, n'icyaha cyo gucura umugambi wo kwigaragambya. Abiteganyijwe ko iburanishwa ry'ibanze nirisozwa urubanza ruzakomereza mu ruhame. Iburanisha ry'ibanze riteganywa n'ingingo y'125 y'itegeko rigena imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha, aho ababuranyi barebera hamwe ibibazo byose bishobora kuzabangamira urubanza bigashakirwa ibisubizo mbere yuko rutangira kuburanishwa mu mizi. Nk'icyaha cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyakujyamo, bigaragazwa ko Ingabire Victoire Umuhoza yagize uruhare mu itegurwa ry'amahugurwa yahawe abari abarwanashyaka ba Darifa umurinzi itemewe gukorera mu Rwanda. Hanagaragazwa kuba hari ibitero byagabwe na Rudu Runana na P5 bigahitana abantu, kandi bigizwemo uruhare na Ingabire Victoire kuko yavugaga ko ayobora FDU inkingi kandi yari amaze kwihuza na P5. Mwiburanisha ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, Ingabire Victoire we yavuze ko yitandukanyije na FDU inkingi kuko yabonaga iri gukora ibikorwa bibi. Itegeko riteganya ko uhamijwe n'urukiko icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa akujyamo ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze n'imyaka 10. Guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda agiteganywa n'ingingo ya 204 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, iteganya ko ugihamijwe ahanishwa igihano kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15. Ku cyaha cyo guteza imvururu ngo hari audio yumvikanye Ingabire Victoire na Muhanga Kasiye bari gutegura imyigaragambyo bavuga ko bayikorera kuri rond-point y'umujyi wa Kigali ahazwi nko kwa Rubangura. Kucyo kugira nabi ubutegetsi buriho, ubushinjacyaha buvuga ko ishyaka rya Ingabire Victoire Umuhoza rya FDU inkingi agifatanyije n'imitwe irwanya leta irimo Rudu Runana, P5 na RNC hagamijwe kugirira nabi ubutegetsi buriho. Imigambi ikimara kumenyekana nibwo Ingabire Victoire yahise ashinga irindi shyaka rya Darifa umurinzi. Uhamijwe n'urukiko icyaha cyo kugira nabi ubutegetsi buriho ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Icyaha cyo gukwiza amakuru atariyo cyangwa icengeza amatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga bivugwa ko yagikoze ubwo u Rwanda rwiteguraga kwakira inama ya Cogamu. Ingabire n'abambari be bateguye uburyo bazakora imyigaragambyo mu gushaka
gushaka kugaragaza ko mu Rwanda nta mutekano uhari mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 kandi Ingabire nabwo ngo yateguye uko hamagazwa abaturage benshi bijejwe inkunga y'ibiribwa ariko agahitamo kubakoresha bigaragambya. Ukekwaho icyo cyaha iyo abihamijwe n'urukiko mu gihe cy'intambara ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu, ariko mu gihe cy'amahoro igihano kiba hagati y'imyaka 7 n'imyaka 10 bitewe n'uburemere bw'ibyaha Ingabire Victoire akurikiranweho. Ashobora gusabirwa guhanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Ngayo nguko rero amakuru arimo aravugwa kuri Ingabire Victoire mbere yuko rero urubanza ruba rwaza mu nkiko. Rero tukiri kuri ibyo ngibyo bigendanye n'imanza, reka mbabwiye ko umunyamakuru Nsengimana w'Umubavu TV yasabye gufungurwa by'agateganyo. Amuti rero byifashe bite? Ni byabaye ku munsi w'ejo. Umunyamakuru Nsengimana Theoneste wa Umubavu TV yasabye urukiko rukuru rwa Kigali kumurekura by'agateganyo kubera ikibazo cy'uburwayi n'ikizamini cy'isuzuma ry'ubuzima yasabwe gukora ariko yabuze uko agikorerwa. Yagaragaje ko mu gihe ari muri gereza bimugora gukurikirana uburyo bwo kugera kwa muganga no kwivuza uko bikwiye, bityo ko asaba ko yarekurwa by'agateganyo. Yabigarutseho kuri uyu wa 16 ubwo ari ku munsi w'ejo 2023 kuko yanditse ko ku wa 16 Gicurasi 2023 agaragaza ko amaze ukwezi yandikiye urukiko rukuru ruri kumuburanishiriza arusaba ko yarekurwa by'agateganyo. Yagaragaje ko icyo kizamini n'igikorerwa bizanajyana n'imitazanywa mu gihe cy'iminsi 3, bityo akwifuza ko yarekurwa by'agateganyo mu gihe iburanisha mu mizi ritaratangira. Uyu munyamakuru arareganwa n'abandi bari abanyamuryango b'ishyaka ritemewe gukorera mu Rwanda rya Darifu Murinzi Leon na Ingabire Victoire Umuhoza. Abo bose batawe muri yombi muri 2021. Ubushinjacyaha bwavuze ko bari bamaze igihe bakora amahugurwa ay'uburyo n'inzira bazakoresha mu gukuraho ubutegetsi, guteza imvururu n'ibindi binyuranye. Bagombaga kwifashisha ubumenyi bakuye mu gitabo kivuga ku buryo bwo guhirika ubutegetsi udakoresheje intwaro bahugurwagaho. Nsengimana aregwa n'ubushinjacyaha akure mu mutwe w'abagizi ba nabi cyangwa akujyabo no gutangaza amakuru y'ibihuha. Bigakekwa ko yabikoze muri 2021 ubwo yireguraga kubyo akurikiranweho muri 2025. Nsengimana Theoneste yavuze ko ubushinjacyaha abumurega ibyaha byose kandi bwemera ko yabikoze ari umunyamakuru. Yabwiye urukiko ko ari kurenganwa abicyo kasaba kurenganurwa. Yavuze ko ku cyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha ubushinjacyaha bwifashishije itegeko rirebana no gukumira no guhana ibyaha bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga, abicyo atakabaye abikurikiranweho nk'umunyamategeko. Nubwo avuga ibyo ariko ingingo ya 39 y'iryo tegeko iteganya ko umuntu wese ubizi wifashishije mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa atangaza amakuru y'ibihuha ashobora guteza ubwoba, imvururu cyangwa ihohotera muri rubanda, cyangwa ashobora gutuma umuntu atakarizwa icyizere abakoze icyaha. Ku cyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyabo, ubushinjacyaha bwagaragaje ko mu nama yahuje abarimo abayoboke ba Darifu Murinzi bacura umugambi wo guhirika ubutegetsi. Bagaragazaga ko bazifashisha Umubavu TV nk'ikinyamakuru cya Umubavu umwe nk'ikinyamakuru cya Umubavu nk'umwe mu banyamakuru babo. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko kuvurwa ari uburenganzira bw'umuntu ufunzwe, bityo katari ngombwa karekurwa by'agateganyo. Bwemeye ko bugiye gukurikirana ikibazo Nsengiyumva yaba yagize gituma atavurwa uko bikwiye, ariko bwerekana ko icyo gufungurwa by'agateganyo kidakwiye kubamo. Icyemezo cyo cy'ifungwa ry'agateganyo kizatangazwa kwa 18 n'icyemezo ku ifungurwa ry'agateganyo kizatangazwa kwa 18
18 Kamena 2023 saa 5 z'igitondo. Uru rubanza rwamaze guhuzwa n'urwa Ingabire Victoire watawe muri yombi nawe muri 2025 bitewe nuko yagarukwagwaho cyane mu rubanza rw'abaregwa. Abiteganyijwe ko nyuma y'iburanisha ry'ibanze ku rubanza rwa Ingabire ubushinjacyaha buzasobanura imiterere n'ibimenyetso by'ibyaha bumurega, bunavuga ku bwiregure bw'abandi baregwanwa ababuranye bahakana ibyaha bakurikiranweho, bunatanga icyifuzo cyabwo. Ngayo nguko rero nuko ibintu bimeze mu butabera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo ngira ngo na kindi twaba turi bugaruke hano mu Rwanda, ahubwo munye oya nari ngiye gusimbuka iyi nkuru rwose, nari ngiye gusimbuka iyi nkuru. Muti rero ni yihe Muhanga arakekwaho kwica mubyara we, mutise byagenze bite? Umugabo wo mu karere ka Muhanga yafunzwe akekwaho kwica mubyara we witwaga Nshimiyimana Gilbert, amuteye icyuma mu rutugu yamaye inka, amuziza ko yamufashe agiye kuryamana n'umugore we. Ibi byabereye mu murenge wa Nyarusange mu karere ka Muhanga, aho aba bombi bari baragiye mu kazi ko gucukura amabuye y'agaciro baturutse iwabo mu murenge wa Kabacuzi. Abaturage bavuga ko ukekwaho icyaha yateye Nshimiyimana icyuma ahagana mu bitugu gihinguranya mu gituza, baratabara bajyana uwakomeretse mu kigo nderabuzima, bamugezayo yamaze kwitaba Imana. Uwamwishe yahise yishyikiriza ubuyobozi nk'uko umwe mu baturage yabisubiragamo, ati aricara aravuga ati mumfunge nishe umuntu. Umuturage yagize ati uwo wamwishe yireguraga ko ngo icyatumye amwica yasanze agiye kumuro umugore we. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yatangaje ko umurambo wa Nshimiyimana wajyanwe mu bitaro bya Kabgayi nawe ukekwa atabwa muri yombi. CIP Kamanzi yagize ati wakomeretse n'ubundi byaje kurangira yitabye Imana, hanyuma umurambo we woherejwe ku bitaro bya Kabgayi. Ukekwa afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Muhanga. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye iperereza kuri iki cyaha. Ngayo nguko rwose nayo makuru naba mbabwiye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngaho munyemerere rwose tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamuneka hariyaho ibintu byaho abihora ari zigizaga ntabwo bintu biba byoroshye rwose hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'ubu ikintu gihari nuko abaganga barimo baratabaza mu gihe iyi virusi ya Ebola ikomeje gukaza umurego. Minisiteri y'ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko abo byemejwe ko banduye Ebola yo mu bwoko bwa bundi buryo kugeza ubu ku wa 15 Kamena 2023 bageze kuri 837, barimo 193 bapfuye. Abaganga bagaragaza imbaraga ziri gushyirwa mu kuyirwanya akarinye. Nyina abaganga barimo baragaragaza ko imbaraga zirimo ziyashyirwa mu kurwanya iyi virusi ya bundi buryo ari nkeya cyane. Ubwo ni ku ruhande rwa leta n'ubundi. Iyi minisiteri yagaragaje ko mu masaha 24 hemejwe abarwayi bashya 29 mu ntara ya Ituri, barimo 10 bo muri Mongwabaru, 7 bo muri Rwampara, 5 bo muri Ntizi ariko si Rwampara yo mu Rwanda niba ibaho, 3 bo muri Nyakunde na 3 bo muri Rita hari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamuna turi kugeza ku wa 15 Kamena abantu 49 nibo bari bamaze gukira Ebola, bakaba barasezerewe n'ibitaro. Abantu 373 bari bakiri mu bitaro kuko bakigaragaza ibimenyetso. Umuryango w'abaganga batagira umupaka MSF watangaje ko hakiri icyuho gikomeye mu guhangana n'iki cyorezo, cyane mu gukurikiranira abarwayi, gusuzuma, gushaka abahuye n'abanduye no kwigisha abaturage kugira ngo bumve ko bugarijwe. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi byihuse muri MSF Kate White yagize ati ukwezi kurashize icyorezo cya Ebola kiri kurenga imbaraga aziri gushyirwa mu kukirwanya. Nta muntu uzi ubukana bwacyo cyangwa aho kiri gukwirakwira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kate yatangaje ko icyo abari mu bikorwa by'ubutabazi bazi gusa ari uko Ebola yamaze kurenga ubushobozi bw'amavuriro hafi ya yose ari muri Turi, kuko abarwayi benshi bayageramo barembye, abandi ntibajye no kwivuza.
Kate yagaragaje ko ibikorwa byo gupima abafite ibimenyetso bya Ebola ari byo biri kugaragaramo intege nke cyane, nubwo laboratwari zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zongerewe ubushobozi hakoherezwa ibikoresho byinshi byo gupima. Uyu muganga yavuze ko abantu benshi cyane abagizweho ingaruka n'umutekano muke bakigorwa no kugera kuri ibi bikoresho, mu gihe amavuriro akomeje kugira ikibazo cyo gutinda cyane kwakira ibisubizo byavuye muri laboratwari. Ngayo rwose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko ibintu bimeze. Kwa 16 ubwo hari ku munsi w'ejo Kamena, Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yo yatangaje ko nta murwayi wa Ebola uragaragara muri igihugu, kandi ibyago by'uko iki cyorezo cyagera ari bike, ariko ko hakomeje gushyirwaho imbaraga mu bikorwa byo gutahura byihuse aho cyamenera hose. Ngayo nguko rwose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko ibintu biba bimeze. Ebola rwose iba ari nyinshi, umutekano uba ukomeje kuba ari muke. Ubwo rero urumva ko ari ibintu bitoroshye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo ngira ngo tugenda tugana ku musozo, mbere yuko tujya hano muri Ukraine, reka mbabwire ku ishusho y'urugamba rwa Minembwe rukomeje kuba amagasa. Ese ubu iyi shusho wayivugaho nimugoroba ati munyemere iyi shusho nze kuyivugaho nimugoroba muri amasaha yacu tuziranyeho, ahubwo mbibwire ko intara ya Somaliland yiyomoye muri Somalia yafunguye ambasade i Yerusalemu nk'igihugu cyigenga. Angayo nguko kabaye kashobotse. Muti rero byo bimeze bite? Intara ya Somaliland yitandukanyije n'igihugu cya Somalia, yamaze gufungura ambasade i Yerusalemu nyuma y'amezi 3 Israel ibaye igihugu cya mbere kiyemeye nk'igihugu cyigenga. Ifungurwa ry'ambasade mu gace kiganjemo ibikorwa by'ikoranabuhanga i Yerusalemu y'uburengerazuba ryabaye mu gihe perezida wa Somaliland Abdurrahman Mohamed Abdullahi ari mu ruzinduko rw'akazi muri Israel. Mu nama yagiranye na perezida wa Somaliland, Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ku mubano wimbitse uri hagati y'abaturage b'impande zombi, nk'uko inkuru dukesha BBC bivuga. Ku rundi ruhande, Somalia ifata Somaliland nk'intara yayo, yasobanuye ibyo biganiro n'ubutegetsi bwitandukanyijwe bw'akarere k'amajyaruguru ya Somalia. Ihonyorwa ry'ubusugire bwayo kwemerwa na Israel kwa Somaliland kwabaye mu Kuboza wa 2025, kwateje impaka ibihugu n'imiryango byose hamwe bibarirwa muri za mirongo birimo Ubushinwa, Turkiya, Arabia Saudite n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Africa Union, banenze icyo cyemezo ngo Israel yafashe. Ubwo rero rwose ibi rero ntabwo byagutangaza mu minsi iri imbere hadutse n'umwuka utari mwiza rwose hagati y'ibihugu byombi, ukajya kubona ibintu byabaye umwoto. Reka dusoreze muri Ukraine ndetse no ku Burusiya. Muti rero ni ibiki byo biriyo? Kuri ubu ingabo z'Uburusiya zagabye igitero cya drone muri Ukraine mu ijoro ryakeye rishyira iyi tariki ya 17 Kamena 2023, byabereye mu ntara ya Zaporizhia. Umwe arapfa, abandi 7 barakomereka. Guverineri wa Zaporizhia Ivan Fedorov abinyujije ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko Uburusiya bwagabye ibitero byateje inkongi y'umuriro yangiza n'ibikorwa remezo. Yagize ati umuntu umwe niwe waguye muri ibi bitero byagabwe n'umwanzi. Polisi yo muri aka gace yatangaje ko Uburusiya bwifashishije drone za Shahed zaturikije inzu z'abaturage. Kimwe mu bitero cyateye inkongi y'umuriro ikomeye ku nzu igeretse gatatu, abayirimo babura uko basohoka. Polisi yatangaje ko ubwimwe muri drone yarasaga imodoka ayisha umugabo umwe, mu gihe abandi 7 aribo babaruwe nk'abakomerekeye muri ibi bitero. Imirimo yo gushaka abandi bashobora kuba bakomerekejwe n'iki gitero irakomeje. Impuruza ziburira zakomeje kuvuga kuko drone z'Uburusiya zakomeje kugaragara. Ubuyobozi busaba abaturage kuguma mu bwihisho no kumenyesha inzego amakuru y'ahakenewe ubutabazi bwihuse. Ntabwo byoroshye na hariya rwose hakugiriya. Ntabwo ibibazo by'umutekano muke biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo honyine, ahubwo rwose ni mwisi muri rusange.
kuko murabizi ko no muri Amerika na Iran ibintu biba bitameze neza, kandi Amerika nicyo gihugu nicyo gihugu dufatiraho urugero nka kimwe mu bihugu nyine bikomeye. Ubwo rero kumva kiri mu ntambara ni ikimenyetso cy'uko n'abandi bose bashobora kugira batya rwose bagakomeza kurasana nta mpungenge bafite. Ubuse reka nsoreze ko kuri iyi nkuru rubudi ivuga ko FBI yaburijemo umugambi w'igitero kuri White House yamaye nka data. Imunyumvira urwego rw'iperereza rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika FBI rwatangaje ko rwaburijemo umugambi wo kugaba ibitero ku bitabiriye ibirori by'imikino njyarugamba byabereye ku ngoro y'umukuru w'igihugu White House, hafatwa abantu bakekwaho gucura uwo mugambi. Kwa 14 Kamena 2023 White House yari yakira imikino njyarugamba mu birori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 250 ya Amerika, abyitabiriye n'ibihumbi by'abantu. Nk'uko kwa 13 Kamena hari ku munsi wa 2023 inyandiko z'urukiko zabigaragaje, abakekwaho gucura umugambi wo kugaba igitero bari bateguye drone zitwara ibiturika kugira ngo zitwike inyubako ziri hafi yaho ibirori byabereye. Umuyobozi mukuru wa FBI Kash Patel yasobanuye ko icyo iri tsinda ryari rigamije ari ukugira ngo abitabiriye ibirori bagire igihunga berekezaho ryari ribategeye ari barase mu gihe yiteguraga kwinjira mu marembo ya White House. Iperereza ryatangiriye ku musore w'imyaka 19, umwana muto cyane, umujene muto rwose, Tyson Proper, wavuzwe nk'uwari mu itsinda ry'abateguraga uwo mugambi nyuma y'uko nyina ahaye inzego z'umutekano amakuru. Mama yaramutanze nyine. Abashinzwe iperereza bavuga ko itsinda ryitwaga Vanguard of the Old ari ryo ryakoranaga binyuze ku rubuga rwa TikTok mu kunoza umugambi wo kugaba ibitero ku bantu bakomeye bari bitabiriye ibi birori. Nibura abantu 5 bamaze gufatwa mu gihe abandi bagishakishwa. Urwego rushinzwe kurinda amakuru umukuru w'igihugu rwatangaje ko ruri gukorana na FBI kugira ngo hamenyekane amakuru arambuye kuri aba bagabo rwose bari bashakaga kwivugana abari bari muri iriya nyubako ifatwa nk'inzu nkuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, White House. Ngayo nguko rero rwose nayo makuru yaragezweho. Ubwo ngiye nitwa Hasani, reka bashimire cyane kuba tugeranye kuri uyu munota. Kora subscribe kugira ngo buri makuru yose mashyashya agezweho ujye uyabonera ku gihe.